watching Pink Ladies only on Rainbow TV Star Times. Merry Christmas! Mwah! Of my heart. Star Times. Enjoy digital life. Eye Nkisi TV amandegere y'umugusi. Eye Nkisi TV amandegere y'umugusi. Aya na Ayaatekire Chinsa Isato TV. Wanchumo lielio Kisi TV litukeligalie Jumatano chitariki na 25 asomo tienye 12 mwaka w'ikiri 2023 kwegena kwa nenigo kwanyarira kwa bako botoro boli libero bime ya Kisi TV amandegere iyo mugusi tingakishingiane yaliganire nkoma nyonsi bonanyarira kwa bakagwate kana gutwikira asemeza ito ya mangana maya chenkoro kwa Eric Bosire sangana nchikoro bono ikomwe na Ayaatekire Chinsa Isato TV. Ayaatekire ni gototo chakurwa sebodi ya nyecheki yugotoka sebunge ya bobasi ya kaunti ya Kisi maega yabamenyi benseme yuko murungane liyogo saleka para AMO abuigoro ni gobono banyarira ko bakorera igoro ya amairane libanyarira ko bakonyora aseparira chinyara ko bagekoro isigwa eligo konya abamenyi benseme yugokora obosombi nabo igo obokoreri bwabo bwakereri tuko Samarieta Johnson Bosire nyagaka omukaji bwebyosi Ekware village gangira niri bageri gwakira abana babakoreka shigege bijana bikore mepara yebyosi enjoro senge njabira matuka mangeta shiburikerwa nabarai ane tomaitia barai gusembara gusembayo okay yasibare nyabakwigwe yogieri bate action nyamba ko take action still we have power ntugwate chingure bijana bako pamoja na sisi bakatokore gasi mune tutagete ekenyoro gitekererekane mono tiganga kere omweshimiwa Aaron Moti chairman ya ite school ye Njoro na koromukia sana gatoa muchanga na oroto ndete kubika njiraga ikamuna murocheiga ebichana mbishiguri getana mangana ayu na ende tiganga kere na Mark Nyang'au mwalimu nere mbiyamo na somo changa to kubika ndete kubika njira na Fred Nyang'au nere tiamwa kere ngambiyamo na sega se ndete gukora se bichana na korange para ya ite yabere boronge ntori ko chigotwara mechando ko chimotu ekekogera ntori ko chigoteke me abarai tigana ndente bie bichana bia ne para ga iganche se patenerete mono bana Nelson Mandela ogende kubwata mangana ye video na gokora kiregento na endo mukyo ibo bwate ogendere ne bichana bionsi birega igapara na bia kerembia mona sengenjo ko menchitorea tari mondo ko bakana na tari siasa tubwata se pare e para ye tutetero sigwe asa yo makati gansabe nyasaye onde bwe sire igweri ogeri nera na ba comment ya komenta e bichana ibigendera ko legasi mbia mona sana Marieta ane Johnson Bosire nyagaka ogotoka nyacheki ward asomwe simu ngo bakora no mugambi Innocent obirimo manyi bobasi lakini abuto tararase chingaki gorendo yora abanyore nabako batento bakanetia batakorera kastu abachore twakore nje kuba ase boda iwangoro ko Edwin Michael ase pale twatese kira matuka mange wane vijana ndoje bierure mwesimi wongoba mwesimi wa Innocent obiri bali na boto chandegete botambe lakini bona onya muri gocha next moto kani thank you asanti naende ngotebie TV yaito nga etibi na ya moyo katobwate eye maete koigwa mwananchi Kisi TV thank you so much asoko tokonya bono mwabera abamana asinguru chito na ase community yaito ne community ngima ntwego togo tune Kisi TV inero engakoye umugusi egotokonya asanti Marieta Nelson Mandela Ogo tigana noroboti oromo nchomo ligereria nigo maiga yoko ruara aschinchira chia obotutukanu gose asoko nyorobo rwere bwabwango iga nigo moteli omanyikate na mambo kurwase county ya Nyamira oyo anamo manyikate asoko tera kwa ye huchi asomo governor bwe county ya Kisi
anyara kobaga konyora obo bweni ase nyagitari ya Nairobi gwetera sobo konyi kurwa ase serikali ya kaunti ya Kisii kurwa asomo gavana bwe kaunti ya Kisii onyara kobaga gwakana shilingi wetania chiribu chimisano ili anyara kobaga konyora obo bweni mambo ni anyara kobaga kwiriri bageri na gwakambu ya uchi asabara ibonsi na boigo bali bonsi banyara kobaga kumubwatesia ili okonyora obo bweni na kwigorurwa kurwa ase enyagitari mambo boigo ni gatebro no kwege na bachikinyara kobaga kogendera kubwatirana amona barayibande ili gukora amagendera se kaunti ya Kisii ne kaunti ya Nyamira. Usiyo mogimongi wete tenenianga matoigoro ndabatebya mumuranare sobe karibu basierie taliayo kurkusimba aye simba negezire kyoge kona chama ugagia sokie mezeto omugano simboro mutambe nintema koyo kwano taere narwara se egekegeke lakini yokurwara gotalenge gosori ambulance nkagenda Nairobi hospital narongo ikonga bekwe ward naro bagachaka gukora uburingoria kutaka kumanyanga nakyo muchando yochete nende ninki naro bakandwalia nende bakanyoranga the problem I had olinge inflammation of the heart bandwalilia se amatuka tato nende ebiri nigo yarenge nene mono abona arenge worried even my family bakabolinga how we going to pay the bill. They were very much concerned konyora boboire lakini rende nyasaga nkonya nkanyore support korwa so mheshimiwa Simba uyoro mugavana Kisii County nende no musani onenda tebe agakane billions yarenge close to 500,000 agakane billions nkarunya getari kinde buya nende ngo na komekiale follow up ngana kingendrete osena bwenire used to communicate ko mbolinga na kingendrete so yentekene nenda atebe mbiye mono governor. I had friends na barabu bakebe kamo bagatakanga kerokende tikaba contribute egeko rambaro chinga Nairobi hospital na berabe challenge ono na monta itemba tebinga esingenche biri yane yakanirwe timbo atiene financial crisis yebetereti ngambo na togwakane bill na bonare kubasaba na baminto ono inuendo mora kole no gonsabera nende group ina moko yesieka asobwanchani obonene esengencho monto kagwakonyiro nende tebweneti uchaka kobeka ngemechango nero montarale kerokenda aralengelinga otaito kutumia oburwire bwao for financial support. Yamate mokorwa asensemo yekerenyo nigo babolire oboene bwabo maiga yokonyora omubere bwe amati yabo kobekira sinkendu ya Nyamira. Jackson Makoli nigakagere goitwa korengana amo no mokonyi wo commissioners chinsemo Nyamira South Simon Musumba anyareko bagakonekia egekorekyo buna bakorera sorobotiro kubwatia. Nikauliza moja ya attendance hii ni ndugu yangu lakini majina sio majina yake. Nikawauliza au kuwa na kitambulisho kinaye kumtambua kwa maana alikuwa anatembea na vitu zake zote. Wakasema sisi hatujui hiyo maneno, mwende muulize kwa polisi, kwa maana polisi yenyewe ndio mpeleka kwa mochari. Sasa nikauliza wapi nguo zake? Wakasema nguo zake hakuna, ati zilichomwa. Sasa nikashangaa nguo za mtu ambaye ameuawa, mbona zinachomwa? Hatukuna ene corruption na samba yote, hakuna shida na yeye. Hata nimeshangaa ile vitu kile makosa toka kiweka ikatokea hapa. Tulisikia aliumizwa sana. Aliumizwa na marungu, akafunjwa mguu, akaumiswa kila bahari. Mpaka akapika nduru, mpaka akakucha akasirai sasa akakosa fahamu. Kuna mwanaume mmoja ambao ilisemekana alikuwa anashukiwa kuwa alikuwa anaiba ndizi. Na kutokana na hayo ikasemekana alifumaniwa na akaweza kupigwa na baadaye kupelekwa hospitali akafa. Lakini baada ya uchunguzi ambao tumekuwa nayo hapa na pale inadhibitishwa kuwa marehemu hakuwa naiba.
Moncho morigerere boyo bamenyi kurwa sensemo ya Nandi nigo banyarire ko bakwebiremere para skriba gote abno nigo bayebirumaiga asamagendero anemono asobotoro selwa chipara gento kenyare ko bagekwere ni maiga obokoreri ase ensemeyo wono nigo babolira barayikura chinseme cyo banyare ko bakobobwatesia elikone kebuna amagendero ngo ikirani wale as chinseme cyo. Walikuja wakafunga njia na siku ya leo tumeamua kwa sababu ya watoto ya shule inaenda kufunguliwa, ambapo hatutaki watoto wahangaike. Tumetengeneza njia kiasi ambao tunaomba serikali tusaidie, kwa sababu tumetengeneza mahali kidogo sana ambao hata magari mbili haiwezi kupita, so ni hatari sana. Pato hatujatengeneza kitu, lakini watusaidie sana. Daraja hili linatumika kwa upande wa chai. Kuna factory hapa ambayo inatoa pesa kwa serikali ambayo ni Kipchabo, factory ya Chebut, na hii ndio barabara kuu ambayo inatumika kupelekea chai hile. Kuna Sangalo inatumika, hii barabara inatumika. Je, hiyo pesa serikali mnahitaji ama tuweke kwa mfuko zetu? Wakulima wanaumia kwa saa hii. Barabara hili ni barabara ambayo imekuwa shortcut kupeleka chai zetu. Saa hizi we are using like 10 kilometers shortcut, yani sasa si shortcut, imekuwa long cut kufikisha chai yetu kwa banda. Wagonjwa tumeweza kulazimika kuwapitiza kuenda njia ya Baraton, alafu waenze kufika Kapsabet, ama wengine wanapita Kapsasur, na hiyo imetukosa sana. Imebidi tutumie shilingi 250, na hapa hivi tulikuwa tunapitiza tu shilingi 50 tumefika town kwa sababu ya hali yetu ya eneo hili. Ya mateye mokurwa ase kenyorokia bontorome ya kabere igare bunge yabo basi county ya Kisii iganyarira ko bage kumenyera obokomu maiga yoyo mu bwinke yokorwara asoborere botamanyikanitwe ikirabono bono nigo babolire banyara ko bakonywa n'abasamaria baya elikonyora obobweni na kumanya ngambororeki omo mu bwe mateyo arwarite roboti origanigo bono muri Kito Cornelius Onyancha Lietaliane Moses Omundi Thomas wone ni gaiga bontorome tu higare wono nabo nduarite amatuka mange koetani miaka ange 20 ya etire oborwairo obwana buna boreiga una morigereretie side yeye una pointeti side yeye nande morigereri omubero yone buna ndeiga barari ba minto bari bare government bonsi pi ase Nyabeta ga kimosa yemebuko yaino oborwairo bombori boribu mokorore TV yeiga buna za chire bwonega kaki nkorera mariga hase bono ngochiko kwane nkoro ya minyoka ya gendege sara norene ndagira tindikori chibeso chitakeire nyagitari shilingi 250 chitakeire maego kore researching Jasa Marieta Igonguru kwa Roda Thomas Njige ntonda tebo mugako yone buna namamenya ire gatore nereiga nara temire kumuira kinyagitari akinyagitari kumuira konyora kwane gukorogoke ikiagera inagurite iganyore nenibo yane yuka na mugurite buna atari konyara kuria ndagera lakini kabwate ng'ombe yinkaoni naende kero na muira nyagitari ne chibese chinke naende chikaera naende ngachaka buya naende ngasoe kagasiga kega naende ngagure yenderende batimukire naende tigangore
na indanyora nyo na mabera sibe kiagere ndagira yobu kimatari kunyara kuri no muntu kunywe chai uso kunywero ngori kwata na tora igo nyena gachai na ndeke barua ngo ikachinsa na tebio manyene nga yende yonsi agendo pimenyo na nyibwata bwatire bwangu ongende yonsi na chicha komorra gusesi na mutigambi yale igaso bwenge na bandu arete na bwane mbo basiga igabwitangale igale urwa sabana bane mbwate bauchi skuru tindi kubaikira ni kiagera tindi konyore besa nkonyora nengeri enke nkonyora inche no muremi nande onko gende kibarua mano mugondo mbwate no moke nyore nendagira maigateyo igo nkuirwanirira ikibarua iki nenda na kiki nateba na musuko ekero narengere iribuno ya rwariro nyo ikabutukurwara mono nyore nagende kibarua narengere ribono ngeikiane ngende bono gakine chinke nkonyora nchiri gonkonya bana mbali gosoma biayo Mwanchumo ligerio roboti uruoni gorogenderete kwariganirwa amo nomoriki tokonelia sonyancha asinchira yobo ikirano na nigora asikunyara kabaro gokoronyora chikoraga Chinsa Isato chobot kubwarero astori no kwegena buna yamatini nyara kobage konyora obokonyi lino mugako nyara kobaga konyora komanyo borwaire obwarwari tinamuigo obobwenia bwabwango mokonyi bo muragwinsi akanyo moske Geoffrey Rigadi gashagwa no murugyo ya Dorcas Rigadi ngo banyarira ko bakorobo semi gukia sabasaye anemono chinchira cyowe cyakalia emeremo na kwegendereria moske Rigadi niganyara ko bakoye kona igachinga kenyara ko bagakomera namo nabasayabo asinkaya Madira constituency orongora Mount Kenya. Ni Sabina Obuya, nimetoka pande za Kisii. Yet my grandmother stays in here from Madera constituency. I came to say hi to her during this festive season. I'm happy Rigiji is sharing the Christmas holiday with the youths, and it's such a nice picture and showing youth the direction. To me, the thing that I'll talk about youth is that the government of Kenya should help youth so that they can get more job opportunities, so that they can avoid these things of robbery, they can avoid using drugs. That is what I can tell the government to help youth in and support youth in their entertainment, music industry, so that youths can grow. You know, the youths are the future of this nation, and we are really hoping the government to support us as youths as they promised us during 2022 campaigns. Otherwise, I have enjoyed being here, and I think we will enjoy more with the Deputy President and His High Excellency Dorcas Rigadi. Thank you. Ninaitwa David Mwagi Kiama, nimetoka upande wa Kabaru. Nimekuja hapa kujionea ule Vice President, bado wacha seme na Dorcas. Bado sijaona, lakini tunataka kuwapea ujumbe. Tukiwa upande kama wanalika, tukiwa uko upande wa Kabaru, tunataka watembelee kwa sababu tuko nyuma kidogo, lakini najua lazima tupee serikali muda wa kufanya kazi, na wakiwa Vice President na Ruto wafanye kazi ile tuliwapea. Labda tunaona kama serikali inatigiza, lakini inaenda kama kawaida. Wacha nikwambia kitu kimoja, kama ukiwa kijana uoe msichana, huko nyumbani hakuna kitu unakuta hakuna sufuria, hakuna bilika, hakuna kikombe. Lazima sasa uanze kujipanga hapo. Hapa ni serikali inajipanga. Kama huko tunakaa, tunalima viazi, mboga, carrot. Lazima kuja aongee na wakulima, aone vile kazi tunafanya. Kama huko upande wa Kambaru tunataka dams, tunalima hizo vitu, lakini hakuna maji. Wakati wa kiangazi tunaanza kupigana sababu hakuna maji ya kunywa, ni kidogo. Ndipo tunamwambia
akunja huko upande wa Kambaru ajione atumpe atembere wase wanarika ndio tuende bere. Abigo kolera abarai kurwa sorongoro Mount Kenya nabo bwatani bane niko banyarere ko bagochichamo eliokanikia obomo asorongorwo anya nabonige gatia banyarere ko bakorera no kubugekana niko kwanyarere ko bakaniki wasama tukabango iga sorongoro Mount Kenya asabarai baboligwe babeke kitobauti cyabo cyage siasa kando kubwatirana eliokoligia chinchira cyokora orogongo rwa Mount Kenya. Hii maombi si maombi tu kama wengine wamesema, ni maombi ambayo iko na baraka kubwa sana kwa ile Mungu alikuzaa nayo, ile talent, ile gift, ile umesomea inakuwa improved wakati umekuja umekaribia Mungu. Na tunasemanga kwa hospitali kwamba sisi tunatibu lakini Mungu anaponya. Kuja kwa hii mlima na si ati nimekuja kuomba mlima, nimekuja kuomba Mungu. Watu wengine wanafikiri wote tunakuja kuomba mlima. Hakuna kuomba mlima. Na mlima mara mingi ndio inakuwa na baraka. Na watu wote wanakujaga, watu wale wanakujaga kwa hii mlima ndio wanasema vile naongea. Ukienda mwaka moja miaka mbili baraka inateremka. Tumekuja kwa hii mlima, Mwenyezi Mungu atupatie baraka zake. Na baraka zake kubwa ni hii nchi yetu. Na hii nchi yetu saa hizi tunajisikia sisi ni kama tunalemewa. Kwa hivyo tunaleta hii shida kwa huyu Mungu alituleta hapa. Mwanchomo ligeria nara itwanya rakato ko liganirie kereke igakorende chikoraga Chinsa Isato cyo tukobwale roningirana nkomanje yo munanda mange asinchira yoboikirano. Chenkoro kwa Eric Bosire na kwanire William Barobia. Aya na Ayaatekire Chinsa IsatoTV. Eye Nkisi TV amandegere y'umugusi. Nkisi TV amandegere y'umugusi. Engaki Yesu guku enyorere simi ye smartphone asiriguririense kubwa ande onsi nyora esimi buna Samsung, Oppo, Huawei, Redmi, Itel nechinde chinyinge